into microregion, one of the best kutuhanas in Dushanbe, Tajikistan. So we will be showing you one by one the different Tajik food that we have. So I have here Anahita with me to have it in Russian, then Baka in Tajik. Всем привет, добрый вечер. Мы находимся во втором микрорайоне, в одном из лучших курортов-хона у нас в Душанбе. Мы заказали самую традиционную еду, которую мы вам покажем и расскажем все. Мой коллега расскажет вам все таджик. салом ба ҳамаи он нафароне ки ба канали малима овона шуданд. айни ҳол мо дар яке аз курортохонаҳои беҳтарини шаҳри Душанбе қарор дорем ва имрӯз мо бошад барои шумо ҳамаи он хӯрокҳои миллие ки айни ҳол мо интихоб намудаем ба шумо маълумот хоҳем дод. Okay, so let's start with the Tajik osh. So for me, this is the best food here in Dushanbe, Tajikistan. So the main ingredients would be rice, carrots, beef, then some cumin and some spices. So this is really one of the best and the tastiest for me. Мы начнем с плова. Если разобраться на таджикском языке, это ош-плов, и в его названии скрывается 7 ингредиентов. Мой коллега вам об этом расскажет, но самые главные ингредиенты здесь рис, морковь и в основном мясо. Мисс Хане очень нравится эта еда, это одна из самых любимых ее любимой еды в Таджикистане. хоб айни ҳол бошад мо шурӯъ мекунем аз ош ки бениҳоят хӯроки дӯст дошта ва таоми миллимо ба ҳисоб меравад ва маҳсулоти асосии ош ҳисоб мешавад биринҷ, гӯшт, сабзӣ ва бисёре аз он чӯи хушбӯйкунанда. Okay, the next one is fatir shorbo. So I also like fatir shorbo because this tastes like the Filipino soup except the bread inside. So here we have the soup base, then some carrots, then the bread which is fatir that they tear into different pieces, then carrots and potatoes plus meat. Второе у нас идет фатир шурбо. Ей очень нравится эта еда, так как она напоминает ее еду на Филиппинах. Там вы можете заметить фатир, в Филиппинах этого нет. Самые главные ингредиенты здесь морковь, картошка и мясо. хӯроки дуюме ки айни ҳол малима ҳана интихоб кардан ном дорад фатир шурбо ки бениҳоят малима инро дӯст медорад. Ба кадом хотир? Ба хотире ки он як ёдовар мешавад барои хӯрокҳои филиппиниш. Вале бояд гуфт ки ягона фарқияте ки аз ин хӯрок ба хӯроки филиппини ҳамин аст ки дар он нон дида намешавад ва маҳсулоти асосии ин фатир шурбо дохил мешавад фатир, гӯшт, сабзӣ ва картошка. And the third one is one of my favorite as well. So this is shurbo or the Tajik soup. It tastes like our bulalo in the Philippines, except that this is not bone marrow. So what's inside is meat, carrots, and potato with some herbs and spices. This really tastes good as well. Третьим у нас идет наш национальный шурбо. Это тоже служит неким таким воспоминанием для мисс Ханы, так как он тоже похож на их суп в Филиппинах. Там тоже одним из основных ингредиентов у нас является картошка, мясо и наша вода, как всегда в шурбо. У нас есть водичка и сверху зелень. хӯроки сеюме ки малима мисс Хана интихоб кардан ин ном дорад шурбо ки малима мисс Хана инро бениҳоят дӯст медорад барои он ки ин ёдовар мешавад ба хӯроки шурбое ки ба филиппини монанд аст ва маҳсулоти асосии шурбо дохил мешавад картошка, сабзӣ, гӯшт ва об албатта. And the fourth one is kurtob, which is very famous in Tajikistan. Every Tajik, they really love this food. So kurtob is the main food in winter and every parts of the year. So here, what they first do is from kurot or cheese balls, they dissolve it. Then after they add the fatir or the bread that they divided into several pieces, then they mix it together with pepper, with herbs and spices and the oil. I can prepare this one and this is really tasty, and for me, I really love this food as well. Последнее на сегодня у нас куртоп. Все его, по-моему, отлично знают. Это одно из самых важных блюд, особенно зимой. В Таджикистане все именно зимой каждый день почти употребляют куртоп. Там главным ингредиентом является также фатир, и самое главное, мы из крута, у нас есть такой крут, выдавливаем весь сок, и из этого готовим наш крутоп. Мисс Анна также может его приготовить. Это очень одно из самых любимых приготовлений. And I want also to say that what I know is if kurut or the cheese ball is not available, they use this chaka or the Greek yogurt or the yogurt thing. So they use it as the soup base.
Также то, что она знает, если у нас нет курута или же мы не можем его найти, мы используем чака или же есть такой специальный йогурт или можем заменить его джурготом. خوراک سومی که معلمان میسخنه گفتند خوراک بینهایت مشهور در جمهوری تاجیکستان به حساب میرود و مخصوصا در فصل زمستان بینهایت خوراکی است که تمامی نفر آن را دوست می‌دارد، مخصوصا دانشجویان. و باید گفت که طرز تیار نمودن اینها به یک چند راه براه مانده شده است. هم با واسطه قرود و یا اگر در حالت نبودن قرود ما میتونیم این رو با واسطه چکای آب نمودن چکا آن را آماده نماییم و محصولات اساسی این داخل میشود نان به اصطلاح فطیر، سالاد و بعضی از خوشبوی کننده ها. And the last one is actually shakarob. So what I know is it's from the word shakar. So I'm not sure if that's right. So shakarob. So it has tomatoes. Then what are the other ingredients here? Like herbs, spices, peppers, and some meat here. So this is shakarob. У нас идет также есть здесь шакароб. Мисс Анна думает, что это от слова шакар, сахар, но это не так, к сожалению. Там также используется. Это одна из очень вкусная еда. Попробуйте обязательно, если вы не пробовали или же вы иностранец. Приглашаем вас именно сюда, попробуйте. و خوراک آخرانه که معلم نیست همه دربارشان یادآور شدن نام دارد شکراب و با فکر شخصی من شکراب با معنای از کلمه تحت لفظی شکر گرفته شده است ولی این اصلا اساسی واقعی ندارد. برای آنکه شکراب با مثل خوراک دو نمود خوراک‌های ملی به حساب می‌روند که در جمهوری تاجیکستان به‌نهایت مشهور می‌باشند و محصولات اساسی این داخل می‌شود سالاد، پمیدور، بودینه و بسیاری از محصولاتی که برای آن خوشبوی کننده و یا تیزی. Okay, and the bonus part here is the tea. So I will be showing you how they do it. So when the tea is being served, the head of the family will be the one to pour it, or any woman who is one of the oldest. So what they do first is pour some tea like that. Then they put it back 3 times, I think, if I'm not mistaken. So 3 times they need to do like that. Then they need to pour the exact one. Then after that, they will be putting their hand like this. Then they give it to the person. Следующим бонусом у нас идет чай. Мисс Анна также знает наши традиции, то что чай после того, как он приготовится, скажем так, глава семьи или же самый старший человек садится и наливает чай. Для начала 3 раза они наливают обратно в чайник, чтобы он стал еще вкуснее. После этого они наливают, но чаще всего они наливают наполовину чашки, так как надо будет подливать больше. И, ставя руку так на сердце, отдают другому человеку. و در آخر معلم می‌سند در بابت مدنیت چای‌ریزی مدنیت چای‌ریزی نیز تاریخ بوی خود دارد و باید گفت که اساساً چای‌ریزی در جمهوری تاجیکستان با نفران کلانتر واگذار کرده می‌شود و چگونه اول با دستی راست با پیاله چای می‌ریزند و 3 مرتبه آن را آبگردان می‌کنند و بعد از این با آخران بار چای با پیاله چای ریخته در نیم و مهمان پیشنهاد می‌کنند با دستی راست. Okay, and let's not forget about non, or the Tajik bread. So I really love this. I grew up, or I stayed for 10 years with a Russian family, and they call it lipyoshka. So for Tajik family, they call it non. So if it's noni bozori, non aynon voy, or ayhona pohtan, so this is lipyoshka or non. So this is only half, so there should be another half, and this is the Tajik bread, which is, I really love it. И самым последним у нас идет, не стоит забывать про него, хлеб, наш таджикский нон. На русском его называют лепешка, так как мисс Анна тоже жила в России много времени, знает, как он переводится. Это одно тоже из самых любимых, назовем так, хлебов, изделий, хлебобулочных изделий. Очень вкусное, все в Таджикистане об этом знают. و در آخر معلومات در بابت نان گفتند که نان واقعا یک از دسترخوان جمهوری تاجیکستان را به نان تصور کرده نمی شود و نان برای مردم یک چیز مقدس حساب می شود و میسن گفتند که ما نان را بی‌نهایت دوست می‌دارد و گفتند که الکی در مدت 10 سالی که در فدراسیون روسیه زندگی کردند طرز ترجمه تحت لفظی آن را به زبان روسی می‌دانند که لیپیاشکا می‌شود. So these are the best food available in Dushanbe, Tajikistan, in all parts of the country. So once again, this is Hannah, Anahita, and Bacha. Please don't forget to like, subscribe, and hit the bell notification button for more upcoming videos.
Благодарим вас за просмотр. Не забывайте ставить лайки, комментарии и нажимать на колокольчик. Большое спасибо, что были с нами. Желаем вам всего наилучшего. تشکر زیاد که با این تو این ده با ما بودید. ابونا شدن رو فراموش نکنید. تشکر زیاد. So I also want to say goodbye winter and it's spring soon. So for all the tourists out there who want to visit Tajikistan, this is your best chance to visit this country, which is the Nowruz holiday from March 15 to March 21. So you can visit this wonderful country in Central Asia and experience the spring holiday. Также Мисана хотела сказать всем туристам или же желающим, которые хотят приехать в Таджикистан, это ваш самый лучший шанс, так как сейчас начинается весна, и с 21 по 25 марта у нас будет Навруз, будет очень много празднований и также приготовлений. Приглашаем вас всех в Таджикистан, ждем с нетерпением. و در آخر مردم میزخن همه اون نفرانی که میخوان به جمهوری تاجیکستان سفر کنند آنها رو به تاجیکستان دعوت میکنند زیرا که عین حال زمستان ما رو ترک میکند و در آینده ما رو بهار انتظار است که در این بهار ما فصل بی‌نهایت زیبای سال است و در این فصل ما بسیار چراغ‌بینی‌ها رو و مثال نوروز جشن میگیریم که واقعا دیدنی میباشد و میزخن همه شما رو به جمهوری تاجیکستان دعوت میکنند. So once again, this is Hannah, a foreign teacher in Dushanbe, Tajikistan. The tourism slogan of Tajikistan is Tajikistan Feel the Friendship. So please take your chance to visit this wonderful country in Central Asia. Спасибо, что были с нами. Мисс Ханна также сказала наш лозунг туристам: Таджикистан, почувствуй дружелюбность. Приглашаем вас всех в Таджикистан, с удовольствием встретим вас. در آخر بار دیگر من می‌خواهم همه شما رو به جمهوری تاجیکستان دعوت می‌کنم زیرا که جمهوری تاجیکستان دولت ملت دوست است و همه شما رو قبول می‌کنم. Goodbye. Hi, das